بلغارستان از آغاز سال 2026 به منطقه یورو خواهد پیوست. این کشور از زمان پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2007 در تلاش بوده است تا یورو را جایگزین ارز فعلی خود کند، اما این روند به دلیل تورم و ناآرامی‌های سیاسی متوقف شده بود. اما اکنون کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا با پیوستن سوفیه به منطقه یورو موافقت کردند. روزن ژلیاسکوف، نخست وزیر بلغارستان، این رخداد را تاریخی توصیف کرد. Това е повод за гордост на българското общество. Общество, което от края на 90-те години пое по един мечтан за поколения българи път да бъде част от Съюза на свободните и развити европейски държави, който път беше увенчан с успех през 2005 година, ефективно от 2007 година, от когато сме член на Съюза. Път, който мина през много трудности, през финансова, банкова, но българите неотклонно, търпеливо, с много труд и усърдие, много лишения, успяха да извоюват това, което други държави не успяха. Извоюваха покриването на критерии, доверието и оценката на европейските институции. بلغارستان اکنون روند تدریجی جایگزینی پول ملی خود را آغاز خواهد کرد. این کشور مدت هاست که برای این مرحله برنامه‌ریزی کرده و مسئولان اطمینان دارند که روند گذار بدون اختلال تکمیل خواهد شد. Смело мога да кажа, че България, българското правителство е готово да въведе еврото от 1 януари 2026 година. Ние се готвим отдавна за този процес. خانم پتکووا همچنین تاکید کرد که در طول این فرایند نظارت بر قیمت‌ها به صورت شفاف انجام خواهد شد.